Nirka dolar li bazaren Irane de jisedu 18,000 tumeni derbas bu. Peka davi raporen navhwei in Irane dolar li demjimere nivro ya roja penche monterez bere bisedu 18,700 tumeni hatefirotin. Evyek li haleke ku nirka dolar li piroseyek lezgin de ru bi bilintirbune vedice. U dirafe Irane roj bi roj nirka khwe li hember dirafen biani ji dest dide. Pishti çalak kirina mekanisma maşe, nirka dirafen biani li hember dirafe Irane li proseyeke nerohn de bilintir dibe. U huya nine ku benirhbuna dirafe Irane li hember dolar u dirafen biani de hetaçi asteki u hetaçi demekebe.